بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه دعوة تخينيا بكم جرت مرتي نجين ربي اسم ولين هاجراته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب سبحانه وتعالى نجاب بريانكيا دوبا إن شاء الله تعالى بلتما أيام معدودات بلتيك بان لكهم تتكدرا قرتي رمضان مبارك ولنجتشات الرخن وقلقلخنا إن شاء الله تعالى قرتي عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ولنجتشا جرا سنيف إن شاء الله تعالى استوديو تنيا خيستي شيخ خينيا جالتما شيخ بشير إمام مسجد توفيق مقالة مينيابوليس مينيسوتا رقبدتين اسنيف دي أدجرا واني راساو ديمنوس قرتي وإيه أحكام عيد الفطري قرتي خنرا أكمتي إيدا خنا أياني فنا شريعة إسلاما خيستي أكمي قيسنا أحكام وان إسبب ليس وان إيدا تصو هنبان اندرو نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيدا خنا كمي قيسي ويا إيدا بوده مال قدوك أمنا خنجو وقسمت اللي ولتيني قرتي بلتي جهان رمضان بودا سنس إن شاء الله تعالى 6 من شوالس سنس إراها سوينا إني يوم اسمه إن شاء الله تعالى أكما بيتي قري لبستي جرتتي شيخ الرا ولندقينا ترتي تنا ساعتا كتنا بنوردفان سنجا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تولى نمني لما ما هنقلتهم فني رب الله هنقلتهم فتو قلتهم من سنجا إن شاء الله تعالى دوران درسي أفرات نجوات استوديو أو أي تي خيسة نرجمو خيسنيف قلتهم من سنجا ما إن شاء الله تعالى إنجا رب سبحانه وتعالى قويا أيام معدودات ننجي رسولنا الشهر وهكذا 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 ننجي إن شاء الله ما إني يوم إن شاء الله تعالى ما واي إدار رسلا قرتها سعودي منا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أعلنت الدولة السعودية والدولة قطر وغيرهما من دول الإسلامية أن يوم الثلاثاء يوم عيد الفطر قبل واندوبا دولا سعودي عالمني إسلاما علماء غردا أتجروتي النجال ديبن سوني أقسم دولا بيقطري أقسم دولوان عربا هدون إساني غيان عيدا غيا ثلاثاء كبوري كان غيا ثلاثاء كبوري كوني غيا عيدا fixrii jedhanii argaa nama argetu biyya teenna keessa namni ragaan isaa fudhatamaa tahe jira jedhanii culamaa'iin biyya sanii warri shu'uuna islaamiyya irratti dalaguu beeysisa godhanii labsa santu nu ga'e nu warri minisootaa qubannuuf ollaa isii qubannulleen labsa san dhageennee ciida guyyaa boriitiif inshaa allahu ballee dhageennee iida kurfaawaa jirra ciiddi insha allah borii ciiddi tun nabichi keenya sallallahu alaihi wasallam suumuu liru'yatihi yoo baatii ramadaanaa dhalata isii gartan soomanaa jedha wafxiruu furan liru'yati hilaali shawaal ammallee baatii shawwaal dhalatte yoo gartanillee furaa jedha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eega oduun suni argamte jedhanii lajnaan shu'uuna islaamaa ka biyya islaamotaa hedduu keessa jirtu labsa goote akka waan ifii garretti ilaallaa insha allahu kabara isaanii nu dhugoomsina guyyaan borii guyyaa iida'a akkasitti namni muslima taatan marru beekaa waliin jenna biiznillaahi rabbi jedhu tolega inshallah sani garte salawu guyyan guyya gammochuutu yawmul akli wa shurbi wa dhikri garte walaysa lil kufri banan sani me inshallah gammochuutana islaamni akkamitti gaggeessa garte maaltu nurraa eggama garte ulaagaaleen iida maaltu nurraa barbaachisa inshallah dura guyyaa iidaa jechuun guyyaa gammachuuti نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثات بريدة تكوكيسة للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه جل الرسول صلى الله عليه وسلم نبني صومنا تهتوكو كربي في جد صومنا توري يرو لما قمتشون اتدقى أمتي جدا
يرو لما قمدا ويوم العيد هو يوم الفرحة الأولى وياندرا نمني مسلمة قمدو ويا عيدا قمتشون إسات هدرا ويا عيدات يا الله مالي قمد تولي مالي ويا عيدا نمني قمد وسبب هذه الفرح أن المسلم يفرح بأن الله تبارك وتعالى وفقه للصيام والقيام بينما هرم آخرون لذة هذه العبادة واني مسلمني قمدوه يا عيدا آكنا سببني قمتشون نما مسلمات الأقايام توفي ربي إسا قلنا مكان صومنا قوتو أكا صومك ربي سا أنجاقل تمكين ساكن إيمان ساكن فياء ساكن قوتو باتي أكا آبتو تراوي أفتهجودك إسا قل كقرأو كذكرو كربي إسا قل ربين إسا قلنا لكو سور قلنمو كيسا كربي إسا دبالي بينما حرم آخرون لذة هذه العبادة نما هدو أمو ربي مئة عبادة رمضان صومنا دابة الراهونجز كان ربي نوفق رمضان أكت أمورنا قو قلقل فرماتا رمضان عيدتين كان جاي مسلمين أكمل قمت الله أكبر قمتشون درا تصومنا الراقمدان قلقل كانوا كنو الدنيا تقمدنا من أكمل قمدي ربي القرآن كيسات كجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نبي محمد أكيتون بفضل الله أرجما ربين إسنيكين صومني رمضان أرجما طابني رمضان أرجما ذكري رمضان أرجما صدقاء رمضان أرجما ربي إسنيكين كانان رحمة ربين إسنيكين كانان قمدا واني قمدانين كان وخير مما يجمعون وان الدنيا نمني ولدتك أبي قمدون قرر خير رمضانتي كقمدان كان قمدا جل رب العالمين أبلوه تناف نمني مسلمة ورمضانة أمرا قمتشون نمت نقيمتي أبلوه تنافو قمتشون تكا تقمني نمر ولين قمدو جرا أكاس إيدا ينان إيدا بقى ربي ولين نقمتشيسي آمين ورا أست اللي قمدي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالفرحة الثانية عند لقائه قال كنوا رمضان فرقنا قمني ربي نؤنجسين وفق جنة قمني قمتشون لمتا عند لقاء ربه يا الله قافل در ربي آبني ربي كينا سوابني سوما كتكا ملائكوتا انهمين انبيوتا انهمين رسولتوتا انهمين انا تبيك كجد سان من دان سومنا كيتي هغانا جدي غزي ربي نما مسلمات غدي باسي اركه سرپرايز يوني گول يا الله مسلمين كمل يغمد جدا رسول صلى الله عليه وسلم غمچو سنيله ورا غمد عند ما ينادى على الصائمين من باب الريان ليدخلوا الجنة جزء ورا سومني متى قباد أبتني للم نتباو يا ورا الدنيا سومتن يا ورا الدنيا ربي يتني نياتا دقات شهوات الرسومنتن كوتا هلا ريان تنرى للباب باب ريان جرم تجرا ولان تون جنة رجل جنة رجل بل سديتني راتاكا جرا أبتني للمني sagalee ol fuudhamtuu taate ta namni marruu dhagayuun lallamni godham koottaa ulfinni keessan sadarkaan keessan haa mul'atu jedhanii hulaa saniin jannata hariirsanii warra soomane gizee seensisanii guyyaa san mu'minni talammataa gammadaa warra gaafasillee akka har'a gammadee gammadu rabbi nu haa taasisu gammachuu ganda lamaanii rabbi waliin nu haa qabu guyyaa gammachuuti yoomu suruur yoomu farh guyyaa gammachuuti namni muslimaa gammadu شكري ربي قولي ويا إني فولا غورون قب يا داون قب كبده يا ربي بقى خنا نجيت تجتشو ويا قب إن شاء الله بقى ربي نونجاي آمين وإني كراغور أمورات توكو بما يستحب يوم العيد وإني كراغور ويا قمتشو تهيب أن يهني بعض المسلمين بعدا ويقول بعضنا لبعض تقبل الله منا ومنكم ويا قمتشو تي بقى صومنا ربيني ورا قوتته اسين غودي ورا سومني سوما قوتت دعاء هاي ادابتا قوتت ربي بقى اسين غودي نو في سنر العباده ربي هاكيبلو امين بقى غمن ولين جچون كوني ورا سلف الروان دفه وني ولين غمچيف ندورا وان كنا
akka kanatti inshallah gammachuu ganda lamaanii irra deebinee ammallee rabbi waliin nu haa qabu inshallah اللهم آمين تولي شيخ وانكم إبادة خرا شرعان تنجي نبي نقول إيدا قرتي قرقود لمان فطري في أدهاتي جرا مي خنا خيسو غيوتا خنا غمچو جي نمني دانغا تركام فتو جرا غمچو تا نبي صلى الله عليه وسلم إيدا خيسا كمد دبرسي قرتي مي إيدا جاني لبسمي خنو لبستني همامي إيدا جنة تكبيرتاس ما شاء الله eegalle kana keeysame maal godhuudhaatu nama muslimaa tokkorraa halkan kanarraa eegalame ilaa hanqa dirra iidaatitti maaltu irraa barbaachisa bareeda wanni itti dammaquu qabnu bakka tan takka galgala ciidaa yawmiin ciidaa gizee aduun dhiiterraa zakaatul fitri dirqama taate gabaabsinee as dura walii dubbannee ture gizee aduun dhiiterraa ilaa haga borsalaanni ciidaa xumuramu iddutti galfamuu qaba zakaatul fitri faman addaaha qabla salaat fahiya zakaat maqbuula namni osoo salaatiin duratti ifirraa kenne nama sanii kenne yookaan nama wakiila miskiinarraa faqiirarraa tahu kenne zakaa qeebalamtuu jedhan namni ammoo salaata booda kenne zakaan isaa akkuma sadaqaa taati malee bakka zakaa sanin buutu jedha rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam zakaatul fitrii irraa kennuu qabna lammanni duuba wanni eega wal eebbifnee irraa baane ومما يشرع لنا كذلك عند انقضاء الشهر يوباتين تمرمتي galgalli iidaa seene wanni karaanuu godhamu ذكر الله بالتكبير ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والندور كرانو قدامو قلقل عيدا يو أدون ديته راك أمني إلى هجا إمامني خطبة في أجبهت صلاة سوف أجبهت إدو هجا كانت تكبيرتات كرانو قدام takbiirtaatana bifa akkamiin jedhan takbiirtaatana akkaataan hedduutu dhufe warra sahabarra abdallah ibnu mas'ud irraa tartiiba tokko dhufe abdallah ibnu abbaas irraa tartiiba tokko dhufe garii sahaburra le tartiiba adda adda dhufe ammoo ka irratti walii galan siigan bareedan irratti walii galan kana qofa walii ibsine yoo rabbi jedhe siiga abdallah ibnu mas'ud irraa dhufe allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لما نوفي لما نوفي ولله لا إله إلا الله يدوف ده ولله الحمد تمر إني سيجد الرت ولي قلماته ترتيبني وريس سلفا جل ديم آجرو كان جتشو هناتو بريدا وار صحابة روان وفي كيسا أكرا عبد الله ابن علم مسعود وفي كان بريدا تكبيرتان تندوبا بكمرة ورد إيرا صلاة بودالي إذا كرايا أنيلي إذا منجرانيلي بكمرة تكبيرا جتشو قبان أسرّا قمنه هغا يوميت هغا إمامني صلاة أفدرّي إيداد آبتو مسجد كيسات اللي منات اللي كرات اللي إيرتي سغالي ألفوتي جتي دوارتينا جهرين sagalee ol fuudhuun karaa godhamaaf ammoo dubartiin sagalee qaqqabatanii jedhan isaan takbiirtaan jedhan rabbi itti ajaje warri dubartoota ammoo takbiirtaa tana sagalee isaanii qaqqabatanii haguma ruuhii fi dhageessisanitti yoo maatii fi hojii jiraatan homaa rakkoon hin jiru yoo ammoo maatii ajnabiyyii bira jiraatanii akka sagalee isaanii tana dhageeffatee fitnaan shayxaanni dhiirarra hin argamsiifneef sagalee qaqqabatanii jedhanii مروا رجال ونساء تكبيرتا جدن جدو يا أسرّا تكبيرتا هكا أجتو جدن الله أكبر يجو أما قال خانا بعد ما غير برا أسرّي إتو مفوفنا سيدا كيسا كجرو بعد شاي تفوفنا منات تفوفنا بردر إيدا كزين أغني هكا سلان نغاود تفوفنا تكبيرا جدو تكبيرتا أكنا كونا أمو أكنت إيغا تكبيرتا خانا قمني برغنما بول إدانا لفاكاني صلاة الصبح دوبا كذا واني وليت رامن وسيق بابسنه شيطاني قلقلا خانا قد فمي يا سلام بورما غانا من رد دلق افديب صلاة الصبح إنس برو غمدا بس افديب جبان نغانا مني بلتي كورني تانا تهجد دابتا ابوله دابني وليت دابا توره غرزان نجيرا ددبي نجيرتي امو اني هيري بورما غانا ما يونرا ارغته يا سلام gammade jechuudha wanni walitti dhaamannu
boriitan namni ibiddarraa rabbina haa fageessu jedhan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibiddarraa rabbi najaana haa baasu namni jedhe salaata osoo aduun hin baane duratti salaatan subii fi salaata osoo aduun hin dhiine dura salaatan asriirraa haa jabeeffatu jedhan rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam jabaannee duuba borganam akka hireen irraan arganne subii walitti dhaabanna gabaabdumun walitti dhaabanna kanatti eega subii salaannee irraa baane ويستحب الاغتسال قبل الخروج لصلاة العيد لورود ذلك من جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ganama duuba subii salaannee deebinee yoo amma mana keenyarraa bahuuf qophoofne dura namni marruu rijaal wanisaa awlaad baniina wabanaat marrinuu mana dhiqaanaa seenanii qaama fi dhiqatan jechuudha qaama dhiqatuun sun hedduu sahaabarraa ganama ciidaa ficliin sahaabaa dalagaan sahaabaa dhiqatan jechuun asarri babbareedan hedduutu jira ni dhiqanna jechuu sun nooman dhiqannee irraa ba'an yoo dhiqannee irraa baane hoo wayushra'u lilmuslim an yalbas ajmala thiyaabihi curra bareeddu namni muslimaa ka dhiiraa huccuu irra bareedu namu bitatee jira alhamdulillah irra bareeddu dhagizee kunoo oofisa gugurdaa dhaqaa yoo jedhan san godhanii dhaqaan san gartanii tasaa irra bareeddu dirree iidaa deemta malaayikota takka dachii tana gadi bu'intu gadi bu'uuf deema malaayikonni hafuura gaarii urgaa gaarii shurufkaa gaarii bifa gaarii namarraa arguu fedhe rasuulli keenya malaayikaan azaa taati jedhe waan baniin aadam azaa godhut azaa godha jedhe tanaaf hafuurri gaariin wanni banii aadam gammachiisu malaayikallee gammachiif huccuu gaarii hafuura gaarii shurufkaa gaarii godhan huccuu bareedduu uffan رسول كينا صلى الله عليه وسلم أكر رواية من كزيمة كيسجر صحيح سيني بردي بريد أحمر كان يلبس برد الأحمر للعيدين وللجمعة ويا إيدا هجو ببري لما ببريد عيد لما نفتكر في فتن قبر رسول كينا صلى الله عليه وسلم ويا جمعة تكر في فتن قبر ويا كيسما هجو بريد تكر في فتن قبر يا الله تنافو هجو بريد نمني إيرا تقابو كيسا تإر بريد keessattuu huccuu adii bareeddu huccuu keessaa ta irra bareeddu wanni rabbiin addunyaatti ziyaaraniif qabri ziyaaran huccuu adii uffatee adii dhabuta biraa bareeddu uffatee dirree iidaa dhufna namni dhiiraa xiiba godhannee urgeeffannee jechuudha. Xiiba asirratti dhiiraa fi dubartiinis. Amma si baana dhiirti xiiba godhattee waan urgaa'u godhattee akkasitti urgeeffatanii dhufanii dubartiin ammoo huccuu qaama isaanii dirret hin baafne qaama isaanii hin himne ta qal'oon tahin ta ija dhiiraa ittiin dhaabne ta cawraa isaanii sattartu huccuu akkasii uffatanii bahan isaan hijaaba bareedaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dubartiin gaafatanii takkaan teenna iida dhaquu feeti hijaaban qabdu akkam taate jennaan litulbisahaa ukhtuhaa jedhe ergifattee obboleettii isirra uffattee dirree iidaa haa dhuftu jedhe rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam kanaafuu dubartiin huccuu qaama isii sattaru guyyaa duraa shayxaanni gadhiifamu kana huccuu qaama sattaru ta qaamatti hin maxxanne taqaawa huccuu tana ammoo qal'oo taatee qaama keessan hin mul'ifne huccuu akkanaa uffatanii waan urgaa'urraa fagaatanii akkasit dhufan jechuudha waan hafuura hin qabne ka fooleen isii nama hin fuune waan ammoo akkasii hin godhatanii ammoo waan hafuura qaba tokkollee irraa fagaatanii isaanii xiibarraa fagaatanii akkasitti dhiqatanii huccuu isaanillee tasattartu uffatanii dhiiruma warra maatii wajjin akkasitti dhufan uduu guuttateetuma deema jechuudha uduu guuttatee dhiqatee deema jechuudha gizee bahuuf tahu duuba amma eega akkanat uffatee irraa bahe yusannu qabla alkuruuji ilaa salaati ilaa iidi ilfadr an ya'kula tamraatin witra gizee bahuuf tahu gaara dhiqanneemi akkas waddaanneemi huccuu bareedduu uffanneemi dhiira taatu xiiba godhanneemi dubartii taatu xiibarraa fagaatteemi waan huccuu silaa qaama sattartu uffatteemi amma bahuuf qophoofne yoo bahuuf qophoofne sunnaan nabi muhammad iida fixrii keessa sallallahu alaihi wasallam akka hadiisa anas odeesse ka bukaarii keessa jiru rasuulli guyyaa iida fixrii gama ciidatti yoo bahuuf tahu timira nyaataa jedhe qaraa nyaata furruun kana jechuudha afurruun kan salaasan
أو خمسا سبعا أو سبعا وتري نياته يوكان سدي يوكان شان يوكان تربة نياته من الرقبها حكمة مال جنان علماء الإسلام حكمة ما رسول نياته جناني ويان إيدا كوني ويا نياتاتي ويان أجي دبرك كالإيه كن صومته الدباسو أكادا ولنفكان ويا صوما من صام يوم العيد فقد عصى بالقاسم نمني ويا إيدا صومي فالله أبا قاسم تهجد الرسول كينا صلى الله عليه وسلم أكا فالله سنة أرقمني ما لقول إيه بهدوبة تمير وتري نياتي نمو كما إيدات في الرابها أمن الرأي بفأك من باقا بفأك من با أما ترتيبني جيرو سنة رسول الراسبت الله عليه وسلم صلى الله يسن أن يخرج إلى الإيد ماشيا ديما ميلان نمني سنة رسول تثبت مدينة الرايو قمد الرعيدة اتصالات نبهن نبي محمد في صحابة إسان اللين ميلان ديبني قمد الرعيدة لكو يا الله ولتدابنا يوري من يا بوليس كل اللي فقو جيران عذري قبنا سبب عذري تفي نو يابتو نو فنيقا يججو أما وري أولا سنقبتا أولا إيدا أسد أما إلا تكدرين إيدا سنر راجر أما إلا لما سنر راجر أوان أتشيقدي سنر راجرتو سناتنا أكا جرات شفتن إن شاء الله شعائر دين إسلاما ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نمني ملتو دين إسلاما كان جرات تدلقي كدلقي جرات سيمون لسي قلبي صداق عبد الراجع رب العالمين قلبي صداق عبد تكس دلقي جرا تنافو يسوري الله سنجرتن وري ميلان دي مودن ديتن karaan sunnaa ka isinii godhamu miilan deemaa dirreessan shaa'ira mul'isaa dhaqa gizee galtanillee miilan irraa galaa karaa biraatiin obbolowan karaa deemteen hin deebitu jechuudha deebu sunnaan itti aanu ammallee idaa dhahaba an yukhaalifa axariiq namni tokko yoo deemu sunnaa ka godhamu manarraa gizee bahu yoon warri miniyaapolis kun highway 94 istii kana qabannee deemne jechuu gizee deebinu yuunivarsiitii irra galla gizee kana يا الله شوان باني يونيفرسيتي مرة ديمني ونو يونيفرسيتي ديمني يونيفرسيتي الرا أسيد ديمني يجو رسول كينا صلى الله عليه وسلم دي جزء كمان إيدا ديمن كرا اتديمن سنرن ديبيان كرا بيروتين ديبيان جتشو جير حديث سيا كيسة تنافو يارو ديمن كان تكبير تمان جتا تكبيرا جتا ديمني شاعر اسلام لسني دچين ترغانا ما باتي مشركون اللي نركن جتشو شركسني ارغا دچين كراس عبادن كراس عبادي شاعر مدسا ديمتا تناف ان شاء الله وان برالله ددبنو غبونه تكبيرتا جچولله ددبنو وني نغدو قبنو كرا دفنه كانرا karaa biraatiin akka deebinu walitti dhaabna insha allahu yoo deebnee miilan deemi makiinan deemi dirree iidaa yoo dhufne durri dirree iidaatti rasuulli wanni isaan jammaraniin takbiirtama jedhan jechuudha namni dirree iidaa dhufu rasuula wajjin sahaaban hedduu salaanna jedhan bilaa adhaaniin walaa iqaamaa ولا شيء ولا الصلاة جامعة رسول وجه إيده هدو سلام نجدان صحابة الرسول أجزينو إبسان در إيده أجزينو هنو سنان صلاة در إيده تنجر أذاني إيده كأذان منجر إقامان إيده فنجر ولا الصلاة جامعة صلاة نما ولتك عبدو جتشكو ننجر تكونو لا أذان ولا إقامة ولا شيء wanni ati jettu dirree iidaa dhufnaan gaduma teettee gama qiblatti fuula deebi'uu tolfattee takbiirtaa jechuu inshallah takbiirtaa namuu akka sunnatti akkaataan nu jennu kun waan sunnaan wal faallessu namni tokko jedhee jam'aan cufti jalaa qabuun kun akka nama waa barsiisu kan beekne qofa akka tartiiba kana godhuu danda'a ammoo namni waa beeku sila namni marru nama eeguu hin qabu namu anillee takbiirtaa diima jedhe nisima jedha muu jedhe jechuu watakkalle yoo lafa amma hajjiif isin deemtan lafa hajjii makkaa madiinaa tana arge salaata irraa baaran amma asitu nu nama imaaman nu jedhaa mi achitti jechuun hin jiru nama ofirraa fumaa jedhata namu akkasitti oltii war akkasitti oltii namu fumarraa jedhan isinni kun marrinu
ifirraa jedhate jechuudha inshaallah tartiibni sunnaa hawarra salafarraa nu gahe namuu inshaallah naman eeynu waan ifii jenne ifumaa sawaabatti arganna yoo hin beekne nu haa barsiisanii ammoo eega beekne namuu ifii jechuu qaba inshaallah takbiirtaa tani jechuu qabnaa tartiibarra eega sunnaan hin jirre eega wanni tokko hin jirre gaduma teennee qibla deebinee tolfannee maashaa allahu akkasitti takbiirtatti fufuu qabnaa haga imaamni inni salaachisuuf gadi bahutti jechuun inshaallahu gizee imaamni salaachisuuf gabbahee istawuu imaamni jedhee takbiirtan iidul fitrii achitti dhaabatti jechuudha dhaabatte achi duuba zuhrii sanirratti hin jirtu asraa guyyaa iidarratti hin jirtu magriba guyyaa iidarra takbiiran hin jirtu shaa'ii sanirratti agasumarra dhaabatti jechuudha faallaa iidul adaatii fi iidul wanni iidul adahaa fi isii gargar godhu tana jechuudha tun asit dhaabatu iidul fitrii kun haganarra dhaabatti ta iidul adahaa ammoo guyyaa sadi iida duuba ayyaama tashriiqii san itti fufti jechuudha guyyaa sadaffaa asraa isattu itti fufamu taani rabbi sanillee nu haa eegu akka tanaan nu gammachiise sanillee rabbiin nu haa gammachiisu kalu walitti dhihaatu tole egaa maatii namni qaba mee rasuulii alayhi salaatu wasalaam bifa akkamiin eenyu dirree gartee yaani dirree idaa kana dubartiin gartee ta qulqulluu xaaraan qabne faa jira jabdu iida yoo jedhan waan jabdu hatta sheekul islaam Taymiyaa iiddi dirqama jedhe iiddi iidalachuu akkuma salaata waajibaa rabbiin dirqama godhe iidalleen dirqama jedhan isaan hagariin olomaa'ii hedduun sunnaa jabdu jedhan malee wanni iiddi takkaa rasuulli keenya salawaatu rabbi wasalaamu hin dhiifne mata sagalii kan madiinaa keessa jiraatan takkaa iidan dhiifne iidalachuu takkaa hin dhiifne muhammad salawaatu rabbi wasalaamu irra turuu rasuulaa kanaaf fasalli lirabbika wanahar ka rabbiin jedhe kun illeen ajaja jedhanii warra dirqama jedheenitu jedhe iiddi duuba ummi Atiyyaan radiyallahu anha wa ardaa jabeen iidaa kanarra namni marru dirree sanirratti dhufee argamurraa waan jabaa hadiisa sahiihii keessatti nu himte sin maal jette ka ajajamnu taane an nukhrijal awaatik wa huyyad wa dhawaatil khuduud akkana jette laal nu in ajajamne jette rasuulli nu ajajan jette guyyaa iidaa kana nu marrinu baanee baafnee dhaqu ijoollee dubri xixiqqoo mallagiin dubri xixiqqoo baasu dubartii aadan itti jiru baasu dubartii ammallee xiqqoo sila girdoo keessatti isiin jabaattee tiniijara ta'uuf deem ta dhiirarraa dhoksan akka ijji dhiiratiif isiin waliin garre irraa dhoksan isee isiin ganna 13 geet isee isiin ganna 14 geet isee 12 kana dhiirarraa dhoksan aadaa yeroo isiin dubartiin ija dhiiraa keessatti bareeddee dhiirti ijatti dhaabdu yeroo san girdoo kaayan aadaan arabaa gadi hin baasan dubartii akkasii ta girdoo keessatti ol kaayanillee akka nu baafnu rasuulliin karaa nu godhan jette nu ajajan jette ummi Atiyyaan kanaafuu wayactazilna alhuyyadu min almusallaa ammoo marruu ni dhufa khayrii takbiirtaani jenna waan achitti deemaa maraa gorsas ni dhageeffanna dubartiin ammoo aadan itti jirtu gara duubaa teetti jette duuba saffii duubaa ta gara duubaa dubartiirraa duran teettu gara duubaa san teetti jette ummi Atiyyaan radiyallahu anha wardaa kana waan maal addeessa kuni namni tokko dirree iidarraan hattan dubartiin aadaa qabdulleen akkanaaf hattan dubri xixiqqoolleen akkanaaf hattan dubri girdoo keessaa dhufamtelleen akkanafne nu beeksisa jechuu hadiifni kun ciiddi waan muslimni coftuu walitti dhufee wajji ibaadaa godhee wajji takbiiraa godhee wajji zakkaree dirree qiyaamaa itti yaadatee adda galu jechuu inshaallahu ciida namni tokko akka manatti hin hafne ummata muslimtoota mudhisaa guyyaa rabbiin isinii kenne kana guyyaa gammachuu bareedaa kana guyyaa sahaaban akki Anas ilma Maalik akki jedhu rasuulli Madiinaa gale jedhu guyyaa isaan taphatan waggaatti guyyaa lama qaban jedhe waggaa keessatti ka taphatan itti gammada aadaa jaahiliyyaa waan warra bu'aataa faa wal faasanii taphatan jedhe rasuulli gaaf Madiinaa galanii orma san da'waatti godhee khutbaatti godhee badala guyyaa lamaanii san guyyaa isin itti wal geettanii gammaddanii qananii rabbillee himattanii jettan rabbi isinii godhe iida fixeeti fi iidal adhaa isinii godhe jedhe guyyaan guyyaa gammachuuti guyyaa namni marru walitti dhufu guyyaa mana tafanii mifi
baha khayrii achi jirtu sanii badhaasa hedduu malaayikaan fidanii achitti qoodanii badhaasa waliin haa fudhannu inshallah nu mara rabbi nu haa milkeessu bismillah allahumma amin tole gaa iida dhayne maashaallah mana baane gartee ulaagalee rasuulillah sallallahu alaihi wasallam godhatana guune jechuun dirra iida dhayne salaanni gartee dhaabbatee imaamni salaatee gorsa isaa godhe achi boodoo gartee garam deema namni inshallah amma dubbiin bareedduun guyyaan iidaa guyyaa ziyaarati sila ziyaara guyyaa namni aanaa ifi ziyaaru rasuuli sallallahu alaihi wasallam waa'ee nama tokkorraa nu haasaye namni tokko as dura jedhe nama ziyaara jedhe isaa karaa manarraa bahee deem fa arsada allahu ala madrajatihi malakan karaa isarra suuraa banii aadamit deebisee rabbi malaayikachi tokko kararra kaa'e isaa ziyaaraaf deem eessa deem jedhee gaafateen salaama eega wal eessa deemta ammoo bari'anii qari'aa ganda tanat deemu jira maaliif deemta jennaani obboleessa tokko ziyaaruu deema jedheen hal min qaraamatin beynaka wa beynahu aanummaa irraa qabda ziyaaraa deemtamoo maaliif deem qaala hal min ni'matin tamunnuhaa caley harka wahiinni dur si ziyaaree harka san galchuufif deemta qaala laa maaliif ziyaarta jennaan rabbumaaf jech nama ziyaare rabbiif jecha ziyaaru sawaaba rabbiirraa argatuuf ziyaaraa deema isa jaaladha rabbiif jecha jennaani malaayikichi waan jedheen an malaayikaa rabbin na erge akka ati namicha san jaalattee anaaf jecha ziyaaraa deemtut anilleen si jaaladhe rabbi siin jedha an dhaamsa rabbii siti akka maryami dhufetti innis akkanumatti dhufe jechuudha ajiib tanaaf ziyaara waan guddoo guyyaa borii wani nu goon haa ziyaarru aqaariba keenya aanaa keenya haa ziyaarru ollaa keenya haa ziyaaru muslima haa ziyaaru wal haa basharru cawfi haa goonu waliin haa dhuynu waliin haa nyaannu ziyaaraa guyyaan maatii walitti haa finnu ziyaaraa haa goonu guyyaan guddoo wani nu dalaynu ziyaara aqaariba ziyaaru fira ziyaaru ollaa ziyaaru guyyaa kanarra fidha salaata keenya ka zuhrii jabeeffataa asraa jabeeffataa akkanat tartiiba kanaan dabarsutu sunna'a kaatam biraa ammoo wanni shari'aan dhoowwatanii jirti inshallah tole waanuma shari'aatana seennamee gammachuu jee sheekha namni zamana gartee yaani shayxaanis gallakkifame rabbiin subhaanahu wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin islaa ramadaani dhumuus gartee ibaadaan hin dhumattu hajji itti aanaa sitta min shawwaala itti aanaa soomana guyyaa isnaa fi khamisaati jira yooma ashuraati jira mee gammachuu jee namni keenya ni beeytaa gartee akka aadaatiit ikhtilaat waliin makamee dubartiidhaan sirba gallakkisee nashiidaa adda addaatiin dubartiidhaan waliin makamuu harka wal waan adda addaati jira mee ibaadaan tun namarraa qeebalamuu ramadaanni kun mee ulaagaa ittiin beekamtu maali wanni walii dhaabnu asit احذر يا أخي المسلم احذر أن تقع من المخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض الناس في يوم العيد واني وليد آمن يا إسا مسلمتي يا أبوليتي مسلمتات يا أبا مسلمتي يا هذا مسلمتات ها بقى نقويا إيدا كان واني diinii keenna faallessu guyyaa iidaa kana keessatti argamsiisurraa haa baqannu waan diinii keennan faallaa tahu guyyaa kana keessa waa heddutu argama guyyama iidaa kana keessatti wanni diinii keenna faallessu takkaa laman argama tanaaf guyyama duraa kanarraa haa baqannu Ka'ab ilma Maalik akki jedhe man saama وفي نيته أن يعصي الله بعد رمضان فصيامه عليه مردود وباب التوفيق عليه مسدود كعب بن مالك كجب نمني باتي رمضان صومين دابتا اتور ويما ايد اسد اوار رب الرانا اورغ ان دلغا جد فقلبي كيستي قبته دي صومن نساء رتي دي فما جد سبحان الله نيا سر رب العالمين ويما ايد اسد وابل سجچا ايغني يا قبا بابني هلان توفيقا خيرين كنمو خيري أرغتو من رب الرتي دجل أبولوان صاحب دي چكا نجل تنافو وان سلا فالات يا انت الإسلام احذر الزينة المحرمة دوبا ويما إيدا كان تلفنان أتي تلفتي دري إيدا دفتو بريچ فنان أتي بريچ فتي دري إيدا دفتو
bareechifannaa intala muslimaa si haa ta'u ka mormi kan kee mul'anne ka barruun taattuun ati godhattu harkarraa sin mul'anne ka miilarraa sin mul'anne ka huccuun mogol irra sin dhaabanne ka kunoo sin qaamni kee huccuu hin mul'anne waan akkanaa tan kophee irraa lafa dha'uuf deeman kophee guddoo jira irraa lafa dha'uuf deeman yoo namni harka nama qabe malee lafa dha'uuf namni deemu waan akkanaa tanarraa haa fagaannu namni kophee tana laala jedheetuma ijji dhiiraa hagamtu si dhaabata obboleetti muslimaa tanaafuu ziinaa shari'aa wal faalles ziinaa nama bareeduma nama diinitti hin amaninii bareeduma akkasii bareechifaturraa haa fagaannu warri dhiiraa wa iyyaakum wal isbaal faalla warri dhiiraa ammoo qamisa dhundhuma tokko koomee gad dabarsinee lafarra harkisaa dhufuusan haa dhiifnu obboloowwan guyyaa iidati qamisa takkaan uffannee ardha uffatuu qabaa jetteetuma qamisa taakkuu takka lafarra harkisan huccuu dhiiran wadhakkaa mogolet tahuu qaba yookaan koomirra tahuu qaba namni muslima dhiiraa ka lafarra harkisu dubarti ati ilma dhiiraati bakka ati itti dhaab jettee diinsi barsiisee jira qamisa dheeraa sanirraa haa baqannu ammallee wahalqi lixyaa guyyaa iidati in tolfadha jettee areeda rabbi sii kenna haa xiqqaatu haa gabaabbatu muchul gootee dubartiif si akka nu addan wallaalle dirree iidatti si dubra moo si dhiira moo jechuu akka wallaal ni'imaa rabbiin sii kenne kanallee eeggadhu wal ihtifaalu lmuharram gammachuu haraamaa asit eeggadhu wasamaa alganaa gammachuu haraamaa guyyaa kana muuziqaa fidattee weedduu fidattee if bira keettee akkanatti gammachuu adda addaa sirba wajji harka dha'u sirba dhageeffatu baqadhu yaa obboleessa fa obboleetti ramadaana irraa ardhuma baate ardhuma sirbatti hin deebi'in ardhuma kaaseetan dhageeffatiin ardhuma bakka fiilmii babbadduu ijoollee teeti fi ammallee ilmaan kee guurteen dhaqin ardhum fiilmii moolii bakka ikhtilaaxa dhiiraaf dubartii walitti makamtee namni addaan hin beey bakka ragadaa bakka walis seenaa ardhuma guyyaa borii irraa fagaadhu obboleessaaf obboleetti osoo durgootellee man taraka lillaahi shay'an namni rabbiif jedhee dhiise waan takka abboo dhaqu rabbumaafif qabee namni dhiise bakka bashannanaa ta halaalaa rabbiin bakka sii buusa inshaa allahu haa fagaannu irraa guyyaan ikhtilaaxaa ardhuma boruma nama muslimaati intala ajnabiyyii maal goonaa salaam ardhuma dirree idaa dhufne haagi intala ajnabiyyiiti kennullee haa dhiifnu jedhan aadaan tun aadaa teennami aadaa ummata muslimaati miti muslimni salaama waliin jedha ajnabiyyiin harkaa waliin salaamtu ajnabiyyiin haagii waliin kennitu ajnabiyyiin waliin dhungattu diintu nu barsiise rasuulli lilmoon mataa keessan keessa isin diddirutu irra laaftu intala ajnabiyyii takka harka qabaturra jedhan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi baqadhu guyyama iidaa sanitti hin deebiini inshaallah rabbi nu haa tiksu muslima maraa rabbi haa tiksu maatii keenna fi ollaa keenna maraa rabbi nu haa tiksu mukhaalafaan shari'aa waan akkanarraa haa dheessinu alaaman ibaadan teenna qeebalamtu jechuu guyyama iidaa haraamarraa fagaatu waan baddurraa fagaatu waan shari'aan dhoowwiterraa fagaatu guyyama kaneef qabnaan ramadaanni kan kee mallattoon tak qeebalame jechuu kanatti beeyta jedha warri nu dura dabre inshaallahu rabbi nu waafaqu maadaama jechuun ibaadaan san xiqqaatus namarra ture jaa rasuuli alayhi salaatu wasalaam mee aayaa kan rabbi subhaanahu wa ta'ala waman ya'si allaha wa rasuulahu wa yata'adda huduuda allahi yudkhiluhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiin jaa rabbiin jechuun gartee faalnuma rasuulaa namni deeme gartee akka inni rasuuliin dalagiin waan irraa dhorke irra hedduun sheekha yeroo zaman waan ramadaana akkati muuziqaa nama hamachuu namaan walloluu kana hunda haraam firra godha baatii ramadaanaatiin alatto duuba jedhana wanni marrinuu haraamni yeroo cufa haraam zamana kamajaa qabu keessa dachaa namarrata baatiin ramadaanaa baatii ulfinnaa wama shawwaala keessa haraamatu ramadaana keessallee haraam waan shaabaana keessa haraama ramadaana keessallee haraam akkana jechuun baatii ulfinnaa keessa haraamusantu dachaa sittaa jechuu zamana kamajaa qabu kan ji'oota kabajaa qabu ulfinna qabu kana yoo cubbuu dalayde cubbuuni adabni siisitti guddata jechuu tanaaf malee obbolowwanni walii dhaabnu man kaana yacbudu ramadaan fa inna ramadaana qad madaa namni ramadaana gabbara'aa turtan
رمضان صوما رمضان مدابن رمضان إجتين حرام الراقم وقرة كين رمضان مقفا قبن كهرك كين رمضان مقفا تكسن كقرا كين رمضان مقفا تكسن رمضان ندبر وما أمو ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نمني ربي قبرو ربي أك رمضان ندبر دب جراتا أبد كندوني kan dulloom ka hirriba mugaatin isan qabne ka samii dachii keessa waa takka irratti hin dhokanne ya'lamu sirra wa akhfa ka hasaasifi waan hasaasirra dhokatellee qoma keessallee rabbi beeku warri isa san gabbartanii waasil cibaadataka lillaahi hattaa yaatiyaka alyaqiin cibaadaa walitti haa dhaabnu haga guyyaa malaayikechiru hajasada keenna keessaa fuudhu nutti dhufuttu ربنا بمحمد نكجد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ربي كان كي غبري حاجة دوغانسون حاجة دوتين جنين دوغا حاجة دوغانسون يقين عن كراغو دوتي ست افتت ربي غبري جدين دانغانغوني بك عبادات تدابا رمضان في تيتا انجنين رمضان بيروروه دانغان عبادات رايتي هربا فتن دعاء ججو مثلا البصري نكجد اكنا جد ربين دانغا بكت عبادة تدابت تنغوني إلا الموت دعاء مالجد دعاء قفن ندانغس عبادة رب الرا أبلون تنافو ور رمضان قفن نشاط صلاة صومي جلسوني ور رمضانيون جلانين ور رمضان تجلانين ور رمضان قبر جلان مالين ربي قبر فاتي رمضان أمو عبادة كيسا جبيفت ربي ننجد جبيفت تناف إن شاء الله أبلون عبادة رتها دوامتان أحب الأعمال إلى الله أدوبه وإن قل عبادة ربي جالب تنمني إرت إتتي إرت رها ركعة كل تاتو ركمة كلها تاتو ذكر القرآن صفات كلها تاتو سورة كلها تاتو وان قبرت إرت رساني الرجالة جلال عائشان دلقا رسول الرقافنا كان عمله ديما دلقا رسول ترتو جد وان دلقا تكن إيسان جد إيسان هكا هيان كيجر سنة صلاة إن إيسان ليلي يو قبنو إن إيسان هل كان صلاة أنصر رمضان غير رمضان اللي تكاركا كل تكون إفن جت آيو عائشة رضي الله عنها وارضا صلاة إيغا واجباتي أحب الصلاة بعد الفريدة صلاة الليل الرجال تمان صلاة إيغا صلاة واجباتي صلاة هلكني ركعات قمانتا الرتي دوام إن شاء الله كان وليد آمنا وار رمضان كيسا قد آجر رسمرا هاجا بيفنو يو عبادة رمضان دوبا إفني عبادة تينن كيبال أبني نهو رقا في الرتبان جيجو أسو ويا آكران كيني ربي نها وفقو ربي نها لافسو ربي رنها تكسو نمرا إن شاء الله بارك الله شيخ جزاكم الله خير الجزاء ولئن شكرتم لأزيدنكم ربي جاء إن شاء الله تعالى gartee rabbii galata galchaa qaasiin nugee galanni isaaf haa gahu warra gartee ammallee ciida godhee gammadee ramadaana bara 1440 kana qofaa miqeetti aanullee warra dhaqqabuun haa godhu keessummaa rabbii nu dhaammatee deemte namootan biraa uumama biraa islaama biraatetti gartee warra biraa gaddeebiti kan keessaa deemuutu jira faadha kan du'ee jira kan meeqa ka gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala amrii irra godhee jira يعني ربي سبحانه وتعالى نفعل في سوء سن اللي ربي عجالته سجنتا أنتو زي ربي إن شاء الله ولدت النينو 6 من شوال بو أي ساتي في قرتي أكمل سومني فايدة إسا مالي سومن خنجو سومني سلاهن دمتو يروهن دنو مجرى إن شاء الله جين رمضان رموس سومني ديت ترباني تجرا خنقرتي وقارات تجرا إن شاء الله تعالى خون دمتوس إبادان حجي قدي ما حجي رايتني هاسوين إن شاء الله قالوا مدام سبراي وانقبات تجرا شيخ إن شاء الله تعالى جزاك الله خيرا بارك الله فيك واني ابو مجرت نمر ربي انها وفقوا خيرين اكنا نمر ربي هذا بسو ماتي كين اللي مسلم اللي الله كين اللي خير ربي انها تكسو شيطاني اذا نرغد فما ور شيطان سني ادو يجو بك الرد ان شاء الله طيفته في ربي انها قدو واني علي ابنو يا سلعة الرحمن لست ركيسة بل أنت غالية على الخسلان أكنا جدنا بدو نمني جنة فدو نمني نجابه فدو عذاب قبري نكيري منكر ميزان الرد صراط الرد بكا
mirgaaf xalayaa fudhatu bitaa fudhatu irratti namni najaaha bahu jedhee fedhe jannata kafeef yaa sil'ata arrahmaani lasti rakiisaa jannani rabbii rakasaami jedhan jannani rabbii rakasaam bal anti gaaliyatun ala alkaslaani nama hifataa ceemphaa danta dhabaa irratti qaali jannani rabbii sun hin argu kanaafuu obboloowwan ceemphuu fi hifatuu fi dadhabbii irraa haa maganfannu cufa salaataa boodat rasuulli allahumma inni a'uudu bika min alcajzi walkasal dadhabu hifatuu yaa rabbi tanarraa sin maganfadhe jedhanii salaata cufa duuban maganfatan rasuul wanni ibaadaa nu kute hifoo dadhabu ceemphuu laala ummata keessa qubannu kan yoo halkan sa'a 3-4 yoo isin galtan nama qaama fi tolchuuf jecha ruuhii kan ta'in ka fiigu warra laalafatan qabbana keessa fiigan guyyaa keessani fiigan akkana godhatan shaagalan waan akkana insha Allah nu ceemphaa ofirraa haadhimu nama ceemphu irratti jannanni akka malee nama san irratti qaali yaa sil'ata arrahmaani laysa yanaaluhaa fil alfi illaa waahidun lal ithnaani akki jedhe namni kun jannata rabbii san nama kuma yoo as kaayan namni tokko namni argatu kumni wal bira jiru tokko bakkeessa argata jedhe waan namni marru wal bira argatuumi abbaa akka ramadaana keessa tattaaffii godhe baatii 11 tattaaffii godhe jannata argata namni biraan argatu akka ramadaana keessa badaddii goon akka ibaadaa teenya ramadaana keessa salaata keenya yeroo irratti eeggan akka qur'aana ijji teenya ganama galgala laaltu san akka zikrii arrabni keenya barate san akkanarratti yoo turre haga jirru jannata seenna jira yookaan namni ibaadaa ramadaana irratti hafu kuma keessaa nama ta'u huni haala fit deebi'a jechuudha kuma keessaa tokkichuma kanatti argata jannata rabbii beekaa obboloon yaa sil'ata arrahmaani ayna almushtari laqad curidta bi'aythari alawthaani namni kun akkana jedhe yaa jannata rabbi eenyu namni jannata bitatu jannani rabbii nurra fidamte jedhe bi'aythari alathmaani maallaqni jannataan bitatan guddaa miti jedhan waan xiqqoo takka har'a daawun taa'uni miniyaa poolisitti mana tokko bituu fuuqii dheeraa tokko bituuf maallaqa hagam kafalan jedha biliyee biyya teenya afrikattu kunoo finfinneettuu mana bituun hadaamattuu mana bituun dirree dawattuu mana bituun kunuu qaalii tahe jedhan lafaayyuu miliyoona 10 namni bituu jira ammoo jannanni rabbii akkasiimi laqad curidta bi'aysari alathmaani wama xiqqoo takka salaati qulqulleeffadhu zuhrii salaati yeroo irratti asrama salaatu magriba salaatu ishaa'i salaatu zakkaru wama laaftuu tan osoo dhagaan baan osoo lafa dheertuu ittiin deemu wama laaftuu tanaani jannanni fidamte obboloon haa jabaanu yaa sil'ata arrahmaani hal min khaatibin فالمهر قبل الموت ذو إمكان أكنا جل نمني كون يا جنة ربي نمني سفود في الأنجرة نمني سدبت يا الله نمني سكالمة أنجرة قادمة نمني انت لجنتها قادمة في الأنجرة فالمهر قبل الموت ذو إمكان مهرين انت لجنتها تنفودا مهرين فوق جنتها أرقتان مهرين كانني جنتها أرقتان أصون دون دراتي كنو إمجاب دونا سيمجاب زينا سيمجاب fayyaa dhabnaan siin mijjaa harka namatti deebinaan siin mijjaa qabeenya dhabnaan waa takka siin mijjaa fayyaa tanarraa fu'achi deebinaan harka namatti deebinaan jedhan amma nuu mijjaa haga fayyaa qab haga nagaya qab haga aqlii qab haga jireenya qab haga makiinaa qab haga mala qab kana nuu mijjaa wa obboloowwan kuni waanni nu jannataan seennu mahariin nu bira guutuu jaraan haa tattaaffii goonu ramadaanni dabre jennee yoo lafa dhiifne seenuuf taana akkan seenofne jabaadha gooliin keenya namni muslimaa ilaa haga jannata miila mirgaatiin keesseenne yoo bitallee nu hafifamaa nu hin qabnu haga bitaa keessa keennutti jedha warri salafaa boloon mirgallee yoo seen bitaa kanaan haga seennutti hin amannu jedhan akkasaa taa'u wanni nu deemnuuf jannata rabbirraa in fuuna jennee mudhii hidhannee jilbiinfannee مرنة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
سلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين ربين ولتنهادي بسوا كانوا غير ما جدا بارك الله شيخ قالتومي ورق ورسخن الدلقي الرافيد من هابور بريان كي فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا رب سبحانه وتعالى جاء رمضان كسد برسنه والانسلانه قيام صلاه غرتي واجباتي في تراويح في قيام الليل هندورين دابنه قران كسقرا تورسن هندا سكيف جلان بليسنه رب سبحانه وتعالى غيا غمچو جنه غيا كفر اكن غورن ان شاء الله تعالى غمچون كن محمد صلى الله عليه وسلم غمدي حدود شريعه وهند نغوته سنين الت ان شاء الله تعالى شريعه نور بربادو غلطو ما انت سنين رديبنه عيد مبارك كل عام وانتم بخير سنين جنة شيخ رديبه غلطومي بارك الله فيكم آمين ربي ولين هادي بسو رمضان بركم توكو في بافري في افرتامي دومي خيتيان ان شاء الله تعالى بركم توكو في بافري افرتامي بعد سغاليتين ربي ولين هادي بسو هندا خيسنو اسمر راونا خيسني فالكنيتي سالكن غاري خيسني غويا غاري رمضان غاري سني فاتاتو ايانا غاري غمدا بكجرتانيت ان شاء الله تعالى قبي تنبودا يا ربي فدي غرتي 6 من شوال جهان غرتي سومنا غرتي رمضان بودا نمني سومني اكنا ما امت سومني باتي تنا غرتي صدم فتاتي جاتي انس رسولك كنا سومنا غرتي بلتي وقا سومن ونجا ان شاء الله سنرا ولين هاسوينا غلطوما سغنتان تنتارار مره تراوتي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى